araje batarasohoka mu nzu abana dore ukuntu bicara munsi y'igitanda do genda ukureho aramu itaza kwita isakuza aramu ayikuraho rabe do turashize arwenje afite imbwa mu ntoki iyi filime je kureba imbwa iri hano. Vas-y Nilo, et on va chercher Quentin. Kenti imbwa hano yitwa Kenti we mumbare ntago ari ugutukana cya Kenti umve Kenti uri hehe ari gushaka bwa kitwa Kenti Quentin dore Quentin nguyu Kenti nyine Kenti noneho abonye bazina ngitangira gukura amakanzu naga gapira Kenti ahita akurikira agapira subira inyuma gato umugabo atababona. Oh stop Milo hano turi mu Bufaransa. Milo genda wa mukinga. Vas-y venez ici. Milo vas-y mirakurura umuntu genda wakabwa we. Vas-y yes Rebi yes fayo kamera bamaze kuzistara mu nyubako hose dukamera tunzinya je mu kabati abona ibikweto birimo hano ariko ibi bikweto kumba uhagaze mu nkweto n'uyu yagiye arishagarara mu nkweto yari yanarize disi wibuke kagira ubwoba batubwiye ngo ni kakera kagira ubwoba kaba karize kapapye está fuera aragiye maze gucoye itaza arongera ashyiramo yamere kugira ngo mukanya bidasakuza aramuze tajyaho. Pero dónde vas con esas botas mosquetera? Izo bote wambaye wazikuye kagiye gagara muri bote z'abandi. Ok, el tipo ya está en la calle. Podéis salir. Inyubako ya mugamba ze kurenga. Ura no mwasohoka. Baby. Katururi. Bahise baza hano. ¿Podemos hablar? Claro, Twavugana. Prefiero quedarme aquí. soy toda oídos. Te lo iba a decir antes, pero estábamos microfonados. Antes cuando estaba forzando la cerradura de esa casa y me has agarrado el culo. Kare twari turi gufungura ingufuru nkora ku kibuno urankurura. No te lo... Hara warengereye. Ningún mal rollo contigo, no es eso. Nje cyo nshaka nuko umubano wanje nawe Profesional. wagumura wo kazi gusa